Uthi unokulamba? Yebo ngiyalamba la endlini. Unokulamba la endlini, so that's why aya ngaphandle. Akazeze kimi mina azongitshela ukuthi uyalamba la endlini. La khona kanti akabuyi nalutho na. Uzomthemba njani ingane yakho bezoyenza idlule umthetho wakho obekile la endlini? Ingakho nje ngivele ngithi makahamba ye ku stepmother ngoba mina sengidinekile nje uye. Inkinga yenza ukuthi ngize ngiqoka ukuthi ngihambe ngemadodeni. Yingoba nangu mama la endlini. Even ephekile ngifice uphakela ubaba ukudla mina kukho kwami usethela ibhodwe amanzi angidlile. So ngcono ke ngakhetha ukuthi ngcono ngihambe ngithola umuntu. Ungitshela yini mina leyo nto? Okwangitshela ukuthi ukudla kutholi la endlini. Ngoba ukudla kuthengwa yimina la endlini. So wena umuntu omdala ufila kanjani umntana makakucela imali yamaphethe ubaba athe hamba ucela umamncane bese ungamuphi? Uyeza uthi ugcina sekathatha i-toilet paper aphethisa ngayo. Yazi kubhlungu kanjani mawukuthi yenza i-toilet paper iphethe? Usukathanda ukuyisebenzisa. Umuntu omdala usho kanjani mawuthi usukathanda? Usukathanda ukuyisebenzisa. Hello, I'm so super excited to be here. Excited about the new episode we got have today. And that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke tlile for because of Ousbeke. Ousbeke a was about Ous Blue hetsalang. Are ke dula le ntatwa ka ntatwa ka dula le stepmother. Are Ous Blue waiting. Haban treaty ka o tshwana are ke na le o bona gore ntate wa ka ntshong lengwe stepmother sa ka se etsang nna wa idumela are nje umpa treatment e unfair are kopa nthusa le tlo buang lena le mjetsong ke kopa ntreat ska ngwana a ska dulang ka le side la stepmother nang abuse na etseng. So guys ntse tlo etsang ke tlo kena jarateng ya ba Ousbeke le family ya Ousbeke go be fela jalo ke le rata ka o fela. Yes baby. My sis kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. So sisibeke bengisacela nje utshela ama viewers wethu eBioscope ukuthi wawusibizile la ekhaya. Inkinga enginayo la ekhaya shothi ngihlala nobabami. Yeah. Ubabami walanda i-stepmother ahlala naso manje stepmother singiphathi kahle. Ubabami khona engufunayo kuyena ngitshena ubabami ethi ubabami angiye ku stepmother. I-stepmother sifike sikhulume kabi nami singangithatha as ukuthi ngumntwana wakhe. Umuntu omdala ezuyeza ukuthi usisibeke uyakhala uthi nihlala ne-stepmother la ekhaya kodwa i-treatment ayifani umuntu omdala awulithathi nje niside lakhe iside olihlezi ulithatha iside lesika stepmother for ngayo yonke into ohlezi uchoose nje i-stepmother. Yazi yangimangaza mina sesiwami lento. Eyangimangaza ingane yami le. Sonke isikhathi ayikho into engamenzeli yona. Yebo umntana oyintombazana. Bekafuna into eyithize ngiye ngimthumele kumamncane wakhe lo athi stepmother. Ngoba izinto zamantombazana ngizazi into azozidinga. Manje isikhathi esiningi uyangimangaza yena bekathi angimenzeli izinto mhlawumbe mina ngimthumela ku stepmother. Ayikho into engamenzeli yona. Nginamanga yini? Shuthi baba hayi ukuthi ayikho into ongangenzeli yona. Inkinga ilo mama wena ufike ngize kuwe ngithi ngisacela something. Wena ungitshentse angiye kumama like mhlawumbe ngifuna ama cosmetics. Ungitshentse angitshena umama enginikeze mhlawumbe usho ukuthi kunemali engale ngimama. Sacela utshena umama nginike leyo mali. Ngithi mangiya ngimama engitshentsa akho mali la ngizoyithola. Shuthi baba uthemba umamncane mina kangithembi konke ngikushoyo kuyena. So umuntu omdala awuyenza njalo ubaningi because of ngwana o re le hambi mama uthuri hambi makakutshela wena ya awuthembi next. Yazi into yokuqala lana sesiwami ngimangaza ingane yami ngiyikhulisa nje. Unenkinga nje ukuphithizela la estradeni uyahamba uyolala kulama boyfriend akasalali la endlini isikhathi esiningi. Into ayenzayo uzomthemba njani ingane yakho bezoyenza idlule umthetho wakho obekile la endlini. Ingakho nje ngivele ngithi makahamba ye ku stepmother ngoba mina sengidinekile nje uye. Uma wakho washona semncane. Ngimkhulise nzima lo mntwana. Ngaze ngafuna umuntu engizophila naye mina. Akasangihloniphi lengane. Inkinga yenza ukuthi ngize ngiqoka ukuthi ngihambe ngemadodeni. Yingoba nangu mama la endlini. Even ephekile ngifice uphakela ubaba ukudla mina kukho kwami usethela ibhodwe amanzi angidlile. So ngcono ke ngakhetha ukuthi ngcono ngihambe ngithola umuntu. Ungitshela yini mina leyo nto? Okwangitshela ukuthi ukudla kutholi la endlini.
ngoba ukudla kuthengwa yimina la endlini. Angikutshenanga baba lokhu kokudla ngoba ngiyazi mangikutshena into na baba awungizwa uzuma mncane ubona ngathi shuthi mina noma ngabe mhlambe yimina uma mncane engamfuni angazi mhlambe uthatha ngaleyo ndlela ngazi. Umuntu omdala into ke understand the situation ya ngwana. Uri uyambaneng because of treatment empi ayithola. Nawe bengicela ukuthi lapho usukume umuntu omdala ukuba uyibheke le ndaba. Because of wena okwamanje nawe unokusithatha isikhathi nje sokubuza umfazi ukuthi mfazi wawutreat umntana nami kanje. Yazi inkinga seswami yonke lento le njengobe yisho esikhathini esiningi ngumuntu osoloko ebusy. And two ingane yamayikaze izongiqonda ukuthi ifunani kahle kahle. Ilento esikhathini esiningi vele ngimthumele kuma wakhe. Lo step mother sakhe ukuthi avela akhulume naye. La khona kanti akabuyi nalutho na. Ngoba phela la endlini ayikho into eshoda ngayo kwayena. Uthi unokulamba? Yebo ngiyalamba la endlini. Unokulamba la endlini so that's why aya ngaphandle. Kushuthi kukhona okumshodelayo ngoba uyalamba. Cha mina sesiloko bengekakuboni kwaye ke futhi bengakakuzwa. Ukukhuluma nje eqinisweni bengekakuboni nokuzwa futhi bengekezwa. Akazeze kimi mina azongitshela ukuthi uyalamba la endlini. Ukudla nako ya emakhabethini. Yonke into ikhona lapha endlini. Ingane yami ngeke ngize ngilahlele bandle. Motho moholo le kae? Siyaphila njani? Siyaphika mama. Okay ke umuntu omdala lana sibhalelo ubheke. Awungilethela amakhamera. Hayi ngoba ngikulethela amakhamera. Kwenzakalani? Kunezinto obuzenza engingayithandi. Ongayithandi. Mina obukwenza bengikuthanda. Usuka yenzani umuntu omdala? Ngicela uqale ukukhuluma yena noma ngisho mina. Okay, khuluma ke beke. Shuthi umamncane izinto engifuna kuye akanginiki. Even ngitshena ubabami ukuthi babami yazi ngiyashoda. Ama-pets anginawo. Ethi ubabami hamba kumamakho. Ngihambe ngingimamncane, simamncane sacela unginike noma i-60 rand. Ngifuna ukuthenga ama-pet. Engitshethe umamncane uyabuya uzobuye nginika. Ayishuthi mayebuya umamncane engabe sanginika engabe sayinaka leyo nto leyo. Ngize ngicine ngihambe ngiye esikhwameni sakhe sama cosmetics mhlawumbe ngithathe lawo ma-pet layo ngiwadingayo. Ngiwasebenzisa. Engithethisela ukuthi ngiwathatheleni waye ngingacelanga kuye. Ngimtshethi mamncane ngicelile kuwena wangitshela ukuthi uyabuya wagcina ungangiphendula unganginikanga ngaleyo mali bengiyidinga. Ngicine sekwenye inkathi ngize ngicine sengithatha ithishu ngisebenzise yona. I'm so sorry. Unokuthi uphethishe nge-toilet paper. Ngenxa yokuthi stepmother sakho asifuni nini ukukupha imali momcela leyo babathi umuphe. Wena unokuthatha i-toilet paper uziphethise ngayo. Yebo sis, ngithatha toilet paper ngiphedise ngayo ngokuthi oba yena akanginiki imali. Akulula ukuthi ngihambe ngikubabami ukuthi ngiphinde ngimchazele ngani ngoba ngisuke ngithi umama uzongisiza because nayo intombazane. Uyabaza umzima bongabi nama-pets ukuthi kunjani. Umama ami ke engitreat ngalendlela akangitreatha ngayo vele ngoba ngisho ukudla eke ngangiphakela ukudla thothi uzophakela ubabami ngifica ibhodi ethela amanzi. Thothi noma behambe engekho nobabami bayodlala engayingeni indaba yami. So wena umuntu omdala ufila kanjani umntana makakucela imali yama-pet babathe hamba ucela umamncane bese ungamuphi uyezwa uthi ugcina sekathatha i-toilet paper aphethisa ngayo. Yazi kubhlungu kanjani ma ukuthi yenza i-toilet paper i-pets. Usukathanda ukuyisebenzisa. Umuntu omdala usho kanjani mawuthi usukathanda ukuyisebenzisa? Ngizokhuluma nje ngokunye okwenzeka before. Yeah. Bengifikela mina ngahlala nobaba wakhe angithi. Yeah. Kuyibona boyithu. Bengifuna ukuletha. Yeah, ne? Bahlelise kanjani? Yeah. Yeah. Okay. Ngifikela ngahlala nobaba wakhe. Akazi zangitreat njengomama wakhe lo, azi ngithathe njengoma wakhe. Mina nje bengiyinto nje la endlini. Ngize ngisizobani ubaba wakhe. Ukuze mhlambe kokunye engikhulumele nani esukuyenzeka la endlini. Ngeke ngamtshela ngokubuya ebusuku la endlini. Ahambe ematshwaleni ehambe ebafaneni. Abuye ebusuku sesilele nobaba. Uma efika la endlini ngamtshela ngathi na intombazana yenze kanje. Awukwazi ukuthi wena ungafika uhambe emini sifica ungaphekile makuthi ade singekho. Uhamba indawo zakho uma sesibuya la sikufica awukho uyobuya ebusuku susinokhela uhamba indawo zakhe nje ebusuku ubuye ngabo 12 ebuye ngabo 1.
ngathi mangimtshena lokho wangitshela ukuthi angimzali ngeke futhi ngize ngivuke ngimzala So lento leyo ngizokwazi kanjani mina ukukhipha imali nginikeze yena imali ekubena ngitshela ukuthi angimzali wayezoqhubeka eceleke so lento leyo iyenza ukuthi ungamupha imali agcine yena seka siphethisha nge-toilet paper ingoba uyathanda nje ingoba uyathanda ingoba uyathanda umuntu omdala ngamthatha njengengane yena wayikhipha kimi wangitshela ukuthi angimzali so ngizombuyisela kanjani mina ngimbuyisele njengengane yami angitshela ukuthi ngeke ngize ngivuke ngimzala so wena nanam how mama never ayethe akakuzalanga kusuka kukhishwa yini lo ngisuke ngishiswa indlela asuke enza ngayo mangabe kukhona something engiyifunayo mhlawumbe ngithathe ngaleyo ndlela engicishe ngisho ukudla unamanga wena unamanga so wena sisi uzubhlungu mama ithi ngikubuze manje uthi bekazenza uzubhlungu makathi unokuphethisha nge-toilet paper iphathi engizwisa ubhlungu mina iyona ekuzusubhlungu mina nginandaba ngoba uyazenza ngoba ngifika mina la bengimthengela yonke into ayifunayo bengimenzela wena awunandaba uthi manje unokuthi wena mawungamuphi imali aphethishe ka-toilet paper nakibutsa wena statement esasibuyile ngisuutlwisa buhloko na sikuzwisa ubhlungu funa ukuzwa ngapha ayikhona kubhlungu ukuzwa lokho kodwa ke uzenze yena nama ubhlungu wena uzubhlungu na yebo ngiyabuzwa kodwa hayi ngoba ekhuluma njengamanje mina anginandaba nokuthi uthini uyazi yena eqiniso ukuthi umuntu omdala kuba lepilo empi wabona ha ngwana aqala re netsa di-pads a nke di-toilet paper etsang ke utlwa le statement se bohloko too much angithi yena ukwazile ukuchuza i-boyfriend yakhe over mina ngithi uyakwazi mangimtshela la endlini mangimtshela ukuthi yena la endlini intombazana ayenze kanje uyakwazi naphuma hamba yakwa boyfriend yakhe angitshela ukuthi i-boyfriend yakhe yamthanda so wena bawufuna ukuthi lo mntana lwalungise ini kuze ube umama oright ngifuna angazi ukuthi nguma mangimtshela ukuthi yena lokhu la endlini akwenziwa nalokhu angangitshela ukuthi angimzali mina ngiyakwazi vele lokhu ukuthi angimzali kodwa ngoba ngithandana nobaba wakhe ingane yami ndad so ngithomo wena o ring situation ke ha utlwa ngwana wa rona lo nka toilet paper phethishe ka yona yazi mina sesiwami lento engizwisa ubhlungu ngoba bokufanele ukuthi abantu besifazane bebabili laba bokufanele ukuthi bona bayancedana ngazo zonke lezi zinto lezi zama-pets and stuff mina ngazi lutho and-ke futhi ingane yami yebo ngiyavuma ayikwenzi okuhle la ekhaya iyaphuma ihambe angimfundisanga kanjalo kwaye-ke kwayena uma wakwami umntana mbekacela into la kuma wala ekhaya bokufanele ukuthi uyamnika leli business leli engalivula ngangilivulela ilifa labo bonke imali ikhona la ekhaya yasukuthi ayikho imali inkinga nayo ingane yami njengoba ingakwazi ukumamela kanje ngangimtshelile ngathi akayeke lento azenzayo la ngaphandle ahambe uncedisana noma wakhe lapha kula supermarket akayenzi le into egijimisile angithi bayalwa umuntu omdala manje kuzaya kanjani bayoshaya ne-supermarket musibashani ngeimpuphu abantu bakhale bamangayo amakhamera uwaletheleni la bese ngeke sikwazini ukuhlala la endlini sikhulume makuthi ube nenkinga akhulume nobaba wakhe akhulume nami sihlale phansi as a family uzokhona wena bawuzokhona umuntu omdala manje ungilandela amakhamera ngizobukela umhlaba wena bawuzokhona ukuthi nikhulume sengathi nanoma athi ubaba angithi uthi ngabe akhulume nobaba ubaba akhulume nawe maka awukhoni wena ukuthi yena makacele ubaba something ubaba athi lo mntana lo eze kuwe ukummansis yabona lo bengimele angithi yena uthi uyahlule ukukhuluma nami because vele mina ngimtreat ngalendlela angayithandi mayesho yini vele akayibhlungu nami ngiyayizwa athi akayithandi lokuthi yena ngimdiscipline ukuthi la endlini kwenziwa kanjani iyona angayithandi ukuthi ngimfundise ukuthi endlini kuyahlonishwa maka wena umuntu omdala usuka uthini ke makathi ke mama ngicela imali yokuthenga amapet bese ungamuphi uthi wathathaphi angithi ukhetha ukuyimela phela ngithi asakwazi ukumtshena thina la endlini so ngizomnika kanjani imali umuntu ongakwazi ukumtshela ngingakwazi ukumtshela ucoshana sisiponi ungakwazi ukumtshela sisi wena awuthumeki mhlawumbe awufuni ukwenza next wenzwa yini ngiyakwenza lokho yangisukela nje uma mncane ngiyakwenza kuze ngize ngikhethe i-boyfriend ingoba nguye uma mncane kokunye izinto ebengiyidinga ubenganginiki ingakho ngigcine sengikhetha ukuthi ngcono ngiphume ngithola i-boyfriend ezongisiza kokunye nakho ke boyfriend yami iphelelo umsebenzi manje ayisasebenzi wena ubuyisa ukuthi boyfriend iphelelo umsebenzi maka ngithi ubuye endlini kababa wakhe umuntu omdala uthi wena umntana lona ayophanda ngapha wakho noma ufunani kahle wena umuntu omolo ufuna ini ubatla peace amangilona ka ofela wena umurate so that ntse ningtsa di hlokang aska di batla banneng re etsa so bana ba banyana ba qetela batswa baya bathong ba bontate because of abathole lerato ndimi yantlungu abantate ba bona akatholi uthando uye madodeni aka respect phela endlini ukuze ezokwazi ntho batla ngobotsana ke ngitho batla ngongwana
a etse so that le tlo khona ho phedisana ka peace. Angifuna yenze ukuthi yena azazi ukuthi uyingane la endlini, akwazi ukuba nerespect, amazi umuntu omdala, lokuhamba ebusuku angikuthandi, bese khipha emqondweni wakhe ukuthi mina angiyena uma wakhe. Noma ngabe uyazi ukuthi angiyena uma wakhe, kodwa ekugcineni kwakho konke uyangidinga as a parent. So bengicela nje ukuthi ake shintshe indlela enza ngayo abe straight. Oh okay muntu omdala. Nani wena batla batswadi ba tshentshe eng? Into engifuna ukuthi umama ayishintshe ukuthi engithathe njengengane yakhe ayizalayo. Kukho konke engikudingayo kuyena engenzele khona. And nobaba ngiyafisa ukuthi mangabe kukhona engumtshena khona eyokushiwo mamncane kimi, ehlale nathi phansi ubaba ekhulume nathi. Angathathi side. Yebo engathathi side embuza umamncane ukuthi why wenze so, nami ngibuza ukuthi why ngenze so manginephutha. Ngizoyeka ukuhlala nama boyfriend ngoba kuze kwenzeke vele ingenxa yesimo sasendlini. Okay. Ngangakwenzi lokho nobaba bami uyakwazi lokho. Mama ngiyacela nawe manje makakucela imali umntana amaphethe ungasatha unayo leyo ye toilet paper ngizwisa ubhlungu kakhulu. Hayi uzoyithola. Ngiyabonga umuntu omdala. Mutho omhulu wena ntate ubatla ska ba buile batla ulukisweng o sharp ka everything. Yazi mina into engizoqala ngisho. Ngizothanda ukuxolisa la enganeni yami. Ngoba ezinye izinto bengazazi nokuthi mhlawumbe bengimphatha njani entweni angayithandi. Bengazi. Ngithanda ukuxolisa kakhulu enganeni yami. Ngiphinde futhi ngithi ngicela shintshe. Ulalela ngenhliziyo. Ngicela shintshe ayikho into ayidingayo la ekhaya. Yonke into ikhona. Kwaye futhi njengoba ngithi ngicela ashintshe, ngicela kube ingane le ngiyikhulisile. Leyo ukuthi ohlala neboyfriend lena cha angiyazi leyo boyfriend. Angisho umdala bekangaka. Yebo siyafikeleleka isikhathi sokuthi angajola. Kodwa nothi ukuthi ayohlalisana. Hayi ukuthi ayoyenza ifat and set. Cha ngivumelani nayo lo nto leyo. Kumele umshado mayisise fat and set ya. And futhi ke ngizoke ngihlale phansi nabo bobabili. Ngizokwazi ukuthi kahle kahle inkinga insusa ukuthi iqala ngakuphi. Kwaye ke futhi njengoba siwumndeni sizokwazi ukuyilungisa yonke le nto. Kubathanda bonke labantu. Umfazi wami ingane yami ngiyayizala. Kusekhaya la. Yebo sesi kunjalo. Hayi bantu abadala nina ke thabile yabona. Mama futhi ke batla ulebuwa wena haholo ngokuthi usiphe ithuba lokuthi sikhulume nawe and nawe ube umzali. Ukhona nokuthi nje usilalele ukuthi wasibageng Osblue. Ngizongifuna ukuthi nje umntana kube umntana kimi. Uyabonisa ukuthi nawe umzali uzalile and uyayifuna ichange. Because of angithi bathi mawuthanda indoda yakho yonke imithwalo yakhe mele uyithande. Ya uyabona mawuthanda ubaba. Baba sobona ukuthi if umfazi wakho uyakuthanda sobona ngokuthi athande yakho ingane. Maka mangabe akakuthandi kuzoba nezinto azikhetha ukuthi hayi le ngiyayithanda le ngiyithandi. Maka umfazi wakho makakuthanda kweqiniso ingane yakho uzoyithanda. Ane so motswadi ke rata o leboha holo for re fana ko le motsotso wa go wena go tla fetoga. Ke kopa o kopa nna. Ubani ke a tseba one day re tla berelisiyo. Ke kopa motshware se ka ngwana hao. Mme wa ya sa leyo. Mama ha ya sa leyo so ke kopa wena se ka o le motswadi dula le ntate wa hae. Ube mme. Wa bona lo akusimelanga ukuthi nje kube umama wakho ngenxa ukuthi ukuzalile. Umama wakho ngoba umuntu ka babakho. Ane angithi mama kasekho and ubaba sekathandana naye. So sisi bengicela ukuthi nje uphe lo mama lo ophambi kwethu irespect. Angithi ufuna ukuphila kahle nobaba hlonipha lo mama lo. Umama unabantwana uzalile. Na uhambe uyonceda umama ku supermarket. Ukuthi ungaphilile life ukuthi uyocelana nezimali emadodeni nakuphi kuphi. Nangu umama wakho manje. Angithi so ngiyathemba ukuthi nizwile. Angithi so yeah. So guys ke a tshepa go le utlwile go tseba keng ha ona ntho e nthabisang so ska ke fitlile mo family ena guys ke feel go tseba keng mama she's willing go tseba keng step daughter tsaka no matter what ntho tlo yetsang ka sona go tseba keng ke batla gore ebe ngwana and I'm willing gore ke be mme ho yena le ngwana ha go tseba keng le nna ke batla gore mama ska hlola a etsa so ke a batla ba ngwana ho yena le ha ntate a go tseba keng Osblue ke mosadi wa ka hape o ke ngwana ka ne ba dithuba ba hlokwa ho nna so sa nthabisa because of sa bontsha gore family
ke family e nang le lerato and they are willing to fix things. So ke tshepa go le wena mo ha bona le mathata di step daughter, step father, step mother, o ska le balela fela gore emailela ko josiebioscope.co.za because of remona for wena ha ona le situation e sona le mathata so re tlo o thusa and rona re fitla everywhere. Wohle mo batlang re fitle ra o fitlela if o mbona o na le mathata a hodima hao ke a la rata ka o fela le ska le balelang gore emailela ko josiebioscope.co.za le re follow le share di video le subscribe. I'll see you in the next episode. Yes baby.